Ko te reo mea ona tikanga te mā tuatua o te hui a te hui ngā tauira i tēnei tau. I whakahaere hia etahi tau kume reo rua ki te whare pāremata, nei rā a te o Kiwa McLean. Ki te prata i te tuatahi ko tāna he kōrero mo te whakanui a tātou internally, ne? E hika mā, kei te whakai mai koe ki o mātou kōrero. Koia, kōrero hia te reka, ki roto ki waho ki ngā wāhi katoa. He tohe i te kupu, he tohe i te kaupapa, te mahi a e nei tauira Māori huri i te motu. Tuatahi, kaore tae te kumara, te kōrero. Hakua Māori mai, hakua kumara mai, hakua kumara mai, kaore tae te kōrero. He tau patu reo rua, e iwa katoa ngā rōpū Māori no ngā whare wānanga o te motu, e toru ngā kaiwhakawā, kamutu, kuaua kaiwhakawā, he kaitōranga pū Māori. Ko taku hia kia kite atu te whakarane ake tanga o te kaupapa nei kia tika ai te totohe, kia tika ai ngā kōrero me ngā take kōrero ka kōrero hia. Aha koa te hōhonu o te kaupapa, puku hohe katoa ana te minenga i ngā kōrero i puta, i tohea te kaupapa he tikanga i pahawa ki te kore tōna hua, whakamoea. O tā te Māori, ai, he ata karawhiu, he ata paroni, a rāta anō kia tae ai rātou te noho tahi, te noho mātahi, ki tō te Pākehā taha, he oi. Ke konei tonu, no tui te ngākau Māori, e noho pūmau ana, ko te āhua Māori, ko te āa Māori, ko te mana Māori o Tuhake. Tikanga is sort of like kakahu. You can't take it off. Because kei te maro, kei te piu. We have already adapted to that. Today we are living in a modern society that is not structured for us, but we can get those to be in the powers to make it ours. In time to adapt and change. Tikanga is ours, we control it. We also respect it, but we make it work to the betterment of te aha. Kia ora. Ko tītahi ki tua o te whare wānanga aronui o tāmaki ngā tua whakaihuaka mo te tau patu i tēnei tau, hei te tau tītoki ka tū te huihuinga nei ki tāmaki makaurau, i raro i ngā ringa manaki o ngā tauira Māori. Te o Kiwa McLean, te karere.